Lapha ingoma le yalotshwa inkosi enkulu yasePhamela uBabilanga uthi mina ngingumntwana kodwa sengizwile ngaye uJehova ukuthi ungubaba wabo bonke abantwana abakhona emhlabeni abonkulunkulu. Lapha kule ngoma uNkulunkulu usinika ngisho ithembiso esizenzayo phambi kwethu singabantwana esisuke sikhule ekukholweni. Uthi ngiyakumthanda yena uJehova, uthi ngiyakubathanda nabazali bami ngibenzele okuhle. Mawahamba Sunday school noma usabatha esikole uyayazi lento engikhuluma ngayo. Ngoba umntwana ufundisa emncane bakhe ukuthi enze lezi ithembiso phambi kaNkulunkulu ukuthi uyomthanda uNkulunkulu athanda abazali bakhe abesebenzele okuhle kabonke uNkulunkulu. Njengamanje sine item la engicela ukuyi-eda yokhulumela intsha yebandla lamaNazaretha aseVukani ekusihlalo wayo wakwaNabasho ezacela ukuthi simphakamise abeke lawo mazwi angawabeka njengomholi wentsha beshiwe uzakwabo ebebenaye enkonzweni apha kwethu emva kwakhe kuyocela ukuthi khona futhi insizwe lebehamba nawo 23 ebehamba nayo isifungo
Ngezithi ukunyakaza kancane ayibongwe inkosi. Ngeze sitshengise ukuthi 23 benze njani umhambo. Ayibongwe inkosi. Wena nabasho sibizela kushembe. Ikhodi yakanabasho lokusumbisa ngayo usikali. Amen. Wena nabasho sibizela Hallelujah.